King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungye ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Ilagyo na ning himba, kuning anak, kuning Espiritu Santo. Amen. Kaluguran kong kapatid at napukas ang tingin yung pamiti punta mo ng kuryente. Wala mo mas malapit yung metong at metong, wala mo mas personal yung misa. So, king benging ay di, taimtim tang manalangin king Diyos, pasalamat kayo. Maski makanano milalabas tamo, mabibiyan tamo, aldoldo, alang kasasagpulan. Pasalamat tamo para karing familia tamo, ating nakalagrasyang pagkalog na kaya matamo ng Ginoong Diyos. Yabetala naman po karing panalangin tamo, ring sablang tao manalangin, manyawad karing kaya katamong panalangin, at yabetala kaniting banal amisa. King makoy na katahimikan, pasalamat na sa gulit king Diyos, sa tanyadwaning kayang pakalo, karing nakalapenadit, may kulang tamo, at may kasala tamo, at may ngalinwan ta kaya. Iyagkasta pumiyag na nagnaan, ikapanisyan, Magsisarbo ang Diyos sa may palinto. At kaya kayo kapatid, ulin ni kasalak ng binan, inisip, amano at dapat at may ayuwang kapulanan. Ulin na itapanagapukot sa marakapulan mandirte, para sa blang anghel ang konsanto. At kaya kayo kapatid, ipanalain niyo po ang Diyos sa guna. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakalulwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king Bie, Alanganga, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. Ko'y paming mayupaya, kapamilatanan ng kapamintuan ng Jesus, akekang anak at talasuyo, binangon me ing misa kag ayatu. Ikabos mo kay sana king kasalanan at paggaluban mo keng tulang alang kapupusan, king lagyo ng Jesus, paginomi. Amen. Pamamasang bat, hindi luming dapat. Pamamasang ibat, king libuning dapat, ting apostol.
Ding apostol ang ponding kapatad chuking kabilugan ng Judea, abalitan do king ding pagano, tinggapda naman ding amanan ng Diyos. Inyang ni Pedro mintayo Jerusalem, detang makapanig king panga-circumcision do ring pagano, ngarang tatad siya kaya. Ba't daralo ko at makipangan ka rin Hudyo? Uli nito, Pedro selesena ing sablang may palyari, manibat king kamuulan. Misa na aldo, manalangin po ka rin Pope, at may nakit kong pamipatilip. Atin kong ikit kukuldas ibat banwa. Bala mo metong yang malapad daulas, abababaro, karing apat ng sulok, at kinok ng iya, king kulit ko. Sinyasat ko ing laman na, at ikit ko ring animal, at iapat abitis. Animal amangalyap, ang ponding gagapang. At ikit na nung makananunong pikalaman grasya ng Diyos. Metulayo at inusukan nung ang manatiling tune, at tapat hinginu. Kambening mikakalukong lupot. Ibernabe ang mayap ataw. Kitmonyo king Espiritu Santo, at matideyo kasalpantayanan. Dakal lang tuturing taong may lapit king ginu. Kay Bat Ibernabe, tinag Lucia Tarso, paning panintunan Isaulo. Inyang ikit ni, tikine Antioquia, karinlo may natiling miyabe kilubning pabanwo, makitambayan lo in iglesia ng Antioquia, at tuturo karindakal ataw. King Antioquia karinlo minunang miyawos, Kristiyano, ring alagad. Ning Israel, iyabe na laman. Ting sablang manok nangan karin, daditlo ang pontera, at karelang sabyan, ing sablang kanwanan, akyakatamong tatanggapan, king Sean manibatan, pakibat. Kung sablang baliya po. Talakad tamo po. Ginoo manatili kay kayunan At kehan mo rin. pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. Piesta na ning pamitalaga kanita karin Jerusalem at panahon na ning dimla. I Jesus sa tuya king templo lakad-lakad yaking balkon ng Solomon at pilupu-lupungan de ring Hudyo. Sinabi ra kaya, ang gakapilan ingibili mo kay kimpami kelangan nung ikay Kristo, sabihan mo ng tapatan kay kami. May kibat ya Jesus, sinabi ko na kay kayo, dapat kayo meniwala. Ding dapat adaraptan ko king lagyo ng iba ko, deti ilang patutu tungkol kanako. Dapat ko bisang maniwala kanako, uling era ko tupa. Ding kakong tupa, makirandam laking swala ko, at akikilala ko la, at tutukila kanako. Dirinan kong biyeng alanganga at kapilan man ela mipahamak. Alang makasamsam kareti kanako. Ingib pa ko aminye kareti kanako, may gitya karing sabla, at ay lang makasamsam kareti kang iba ko. Ako at ingib pa metong kami mo. Kapatading may pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Ako yan kay ako, Kristo. Choir kini ko lukluk. Bangat ilukluk yan. Baby girl kini ko. Wala na lukluk yan. Paano milukluk rin nga liwag yan. Luklo mo rin ako. Di ka lukluk. Kailangan daw rin luklukan. Hindi mo kung kaya rin.
Okay? Luklok na ko. Maya pa, bengi po, kaya kayungan. Maya pabengi na naman po. Meto nga romantic evening, kaya katamongan. Ala po kasing kuryente niya, tsuta kilwan. Okay. So, manaliwata mo pa mo po ngayon. Ileletaya pa mo ing ebanghelyo. Maralas taneng daramdaman ing ebanghelyo. Alos siyang ya aldo-aldo. Kaniting panahon ng pamanyubling mebe. Awsan ko po pansin ketang mumo ng pamamasa. Metong linya ka rin, itantawling diling linya, ning sulat daring dapat ding apostol at nepo kaalaga at ne kasanting. Nanini, basa rin pa si Bayo, tantawling diling linya. Misa na albo, manalangin. Tawling diling linya. Misa na aldo, manalangin ko kang Hope at may Eng, tawling diling linya. King Antioquia, Karinla, Minunang Meyawos, Christian Ring Alaga. In Antioch, they were first called Christians. Karintamo, Minunang Mebinyag, ang timong Kristiyano. In Antioch po, dati ning bahagi ning Griego, Greece. O na ngayon, inumunta ko King Antioch, bahagi na nepo ning Turkey. Karinya, megumpisang menulakan at migmisyon San Pablo. Karinya, megumpisang menaral king maya pabalita ning ginutang Heso Kristo, karing mialiwang pagano, ang ganyang mirasya Espanya, ang mirasya kaya katamo po. Uli na ning pamararal ng San Pablo. So it was in Antioch, anyang karintamo binunang Meyawos anting Kristiyano. Amin, kasi po amin po. Okay. Okay. Bali po, anyang minunang panahon, ding minunang Kristiyano, ano pa Mayawos Kristiyano, feeling da po, bahagi no paning Hudyo. Uling yung ginutang Heso Kristo, Hudyo ya, rimpengari na Hudyo ya, dinagulya kareng Hudyo, deng minunang taong inaus ng anting balayanan ng Diyos. Hudyo na po. O nga niyang manaril i Kristo, so balo da po rin yung minunang Kristiyano, elaliwa kareng Hudyo. O neng ditak-ditak apapansin da, atin lang pamanaliwa kareng Hudyo. At haga nakada yung ginutang Heso Kristo, maralas, magsalita ya laban ka rin pariseyo, pagsistineng kaugalyan da, lalabaganeng utos da, aliwaya pamanaral. So, pinisip la, wapinara, kagalang aliwa tamo. Kagalang aliwa yung tuturunan ng ginutang Heso Kristo. Sa kaapansin da po, higit pa karetang tuntunan na tutukyan da, higit pa karing doktrina na panwalan dang tuturo da rin pariseyo, higit pa karetang kapanwalan na akagisnan da na, at ingaliwang aspeto ng tuturunan ng Ginoo na makayawos pansin karela. At iti wapining maliban pin karing batas sa tutukyan da, kaugalyan tutukyan da bilang Hudyo, apapansin da mas maragul ing aos na ning Ginoo, ing magilang mapamakalulo, mapamatintindi, mapamatawad, at malugod karing kaparadang tao. Penaral na ning Ginoo ini. Ako buring kaya kayong sakripisyo nga na. Ako buring daraon nyo king altar. Mas buri kong may papaglunos kayo, may kakalugod kayo, may papagpatawad kayo. Itay mas makatula king iba nga na ning Ginoo. So potang isip-sipan da ito, wapin nata, aliwa tamo, karing pipumpunan tamong Hudyo. At yung bayong aral ing ginutang Heso Kristo. So, ing Ginoo na, yan tutukyan da. Yan ang kikilalanan da Ginoo. Ining sinubling nebye. Yan ang tutukyan da. So, ditak-ditak po, apapansin da, aliwala karing Hudyo, ditak-ditak, kakawani la karing Hudyo. At king Antioch pin karindo apansin da, aliwang pagano, aliwala rin tao areni.
Bakit kaya? Maniwala na kang Kristo, yung sinubling mebye. Anya, tinawos dong Kristiyano. Tinawos dong Kristiyano. Uli nin doktrinang panwalanda, pero uling maniwala na king ginutang Heso Kristo, na balo da sinubli ang mebye. Ikide sinubli ang mebye. Maniwala kang Kristo, at detang aral tuturuna, anya mayawos lang Kristo, Kristiyano. Metong pong maragul, ayapan sindaring Romano. Kanya pong minunang panahon, makalalam na kareng Romano. So minuna burireng Romano, bawaling Kristiyano kareng Romano. So pandak-pandala. Potang arakod dala, kulong dala, kay bat potang bisala magsaya, ibulos dala kayong Coliseum, papakadong lewon. Papakadong lewon din Kristiyano. So apat sula keng Coliseum kanita, papalakpak la, albendala, pikatulan dala reng Kristiyanong papapakandang lewon. Kung minsan magtakalo, o ba't yan yung Kristiyano nga rin nga ra? Elaman po pulay. O elaman mga tautan. O elaman magmakalunos. Ali, nanggagawan da ka bang kakanandoreng leon? May kawul-kawul at magkantalang papuri king Diyos. Ela po pulay. Ela saglulong sasalikot alito. Basta bitatal na nalagamat. Sisiklawud la. Babiyalang papuri king Diyos. Kabang kakanandala ring leon. Kanya may kasabi la ring Romano, lonyo no rening ausandang Kristiyano nga ra. Lonyo na, makananula, kalugod, king metong at metong. Itang tanda na ning tunay Kristiyano. Ali, uling atin yung doktrina, uling maniwalay kay makanya, alilili. Uling malugod ya, karing kapara ng tao. Palipo niyang high school ko, ting metong kanta nga tatandanan kaya. Itang refrain ng ana, and they know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. Uli na ning lugod, karinda katamo akilala, anting tune Kristiyano. Uli na ning lugod, karinda katamo akilala, anting tune Kristiyano. Baliw po king states, karinggang programa da, maralas pipagkwentuan da ini. Karing hospital da, istong alalang Filipino nurses, magtakala. O talang Filipino nurses, ketiyara. Ulit pong dakal karing Filipino nurses, tamo minta ka rin. At kabalitan na rin Filipino nurses king states, ali uling biyasa la, uling dakal na pegaralan, masasawag ka rin doon, alilili. O ba't kabalitan na rin Filipino nurses ka rin? Uli ng ninglingap da at tulada karing masakit. Maliban keng madaldala at mangyela, makanya ning sabihan ng wali ko nurse siya po king states eh. Kaya minsan may muwala rin ng abi ng nurse, uling at noo kangye, lalong-lalo ng kapampangan na puta magsalita na, maliban ka nito, apa pa siya na rin Amerikano. O talang Filipino nurse keng hospital ini. Uling amimis da, inglingap ampong lugod, the ring Filipino nurses. Kita mo man po sana po tangkay datang imakanyan. Nang apan sinda pa, o talang katoliko ken. Uling balo da ring katoliko, malingap la at malugod la at mapamakalulo la karing kaparang tao. O tabong mayari ing quarantine ini. Hali naman po itang paninapan ko at pagnasan ko. Pero isipan ko po, normal mo at natural, eta na magtaka siguro. Nung kayari na niting quarantine iti, rengali 1,000 biyanda, mapayong pisamban, sinawpya, kaya kami. Maparingking tao pisamban, alang tuknang impamamyedang relief, kaya kami. Uling ring tao pisamban, malugod la, at mapanyawp la karing kaparadang tao. Akilala da ka tao, kaya naman sabihan Kristiyano, ding taong pisamban na malingap la kaya ka tao.
At kapamilatanan iti, sana talagang makilala tamo. At kapamilatanan ning lugod tamo at masabal tamo at pakaluluking metong at metong, karinda katamo akilala anting tune Kristiyano. Pagbaragulyo po, ikatulay, Kristiyano tamo, maniwala kang Kristo, na may naral, pakit lugod at pakalulog, karing kaparang tao. Amen. Manalangin tangin ni King Ginong Diyos, nga tamong maus kaya Ginoo, makilala kay sanang tune Kristiyano. Itamuan, Ginoo, makilala kayo sanang tunay Kristiyano. Para king Papa, ing kayang siwala, ing pekakatawan ng siwalang Kristo para haring sablang Kristiyano, maramdam ya sana, tayong timyang mapipakiramdam, at tapat mitokyan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, makilala kayo sanang tunay Kristiyano. Para ka ring pinilira ing magrevolusyon, lutasan ing problemang panlipunan, at alastasdasana king ing mapakumbabang kasayuan, akalupa ning kang Kristo munyayang maragul, apakinabang king ketawan, kesa king lantaran, pamagal sa laban king kapamahalan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, makilala kayo sanang tunay Kristiyano. Para ka ring teologo, kapilan man sana, ero tatayran malili, ring aliwa, kapamilatan ding ating kamalyan, o ating kikilingan libro, amisulat pauli na ning walto, o balang makilala, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, makilala kayo sanang tunay Kristiyano. Para kaya katangan, mabiyasa tasa ng tupad karing katungkulan tamong pastoral, kapamilataning pamaningat tang mitmong lugod, karing makapaligid kaya katamo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, makilala kayo sanang tunay Kristiyano. tahimik tala po ngining aduan, ding sarili tamong intention, ding dakalataong buritang panalangin, ding mas dakalataong manyawad karing kaya katamong panalangin, ding sablang masakit, ding sablang magobra, kaniting panahon, ning coronavirus, ding nurse at doktor, ding kamag-anak tamo, tsuking riwang bansa, rigang nurse sa 10 doktor, ding kapatid tamo magdiwang king karelang birthday, pati po ring sablang panalangin, na inyawad na kaya katamo, tahimik talangening idawon, king Diyos, kay pa tamo. O Diyos sa ipami, gawan mo keng tunay mong anak, mayaws king lagyunan ng ginuming Hesu Kristo. Kristiyano, emo king kaugalyan, emo karing prinsipyo, emo karing doktrina, nunay Kristiyano king puso, mapagpatawad, malugod at malingap, para karing kaparami, kalupan at kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Kaya betaya pa, ingino meteya, sinumiyang nebe, ingino magya, kaya betaya pa. Inginong Yesu Kristo, kinundok ng Kalbaryo, meteya para kay katamu. Ang manong padero, meteya banyetamu, lugod na emunano. Ingino meteya, sinutiyang bebe, ingino magya, kaya betaya pa. Ingino meteya, sinutiyang bebe, ingino magya, kaya betaya pa. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Nagpapasan ng inuwi daw ang kailangan mo. Ikaw kapulit kailangan kayo lagi.
kaya sa plala, kayang Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo reting ayn, ay ba't king kaya kang iglesia. Ingalang kaparang tula, ababye mo kaya kami, mirasana king kayang kaganapan karin banwa, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ing ginu manatili kaya kayungan, isipan niya at luguran ng Diyos. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Hindi karapat-dapat at matuloy. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati oy pa kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupuryan da kaking lubos maragulatula kaniting panahon ng pamanyubling mebye anyang i Kristo meging talapagligtas miya. Uli nita kambedring sa blangkor ding angeles daralit ming kaya kaligaya at ngamingan sasabi Banal, banal, banal yung Gino, Diyos sa mayupaya. Ipuin banwating yato, kinkehang ligaya. O sana aking kakatas-katasan, mapalad yung daratang hilag yung Gino. O sana aking kakatas-katasan. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinapi ang pong alak, at adon ming itubod me ing Espiritu Santo. Pandeti, malyan lang, katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yung midaon kusang lubki pa may lasat kamatayan, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinapi. Kaya pasalamat ya kaya ka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ring hapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyan na yung kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kaya kayo para ka rin sablang tao, banketa, mipatawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Gino, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Sinubliang Mebe, Alleluia. Sinubliang Mebe, Alleluia. Sinubliang Mebe, Alleluia. Alle, Alleluia, Alleluia. Ipauling kaluguran da ka, agkatan mo kayong lumapit king kekam dulang. Katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Gino, alakang kakalinwan karing anak mo. Aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila ding kaya kaming niyang ubiye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman, ating sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding kaya kaming masakit at ding dakal at pakakalulog. Maglapo kaming kapagmulalan, watang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, uporian dakat paranganan, manggaman, kingalangang Amen. yan po ang ting metong a familia, abi-abi atamong may papanalangin king Diyos, karingaman, tiro na kaya katamo, ning Ginoo. Ibami at yumano sa banilagyo mo. Datang ke kami pamagari mo, ipamintwa niya ilog mo. Ketisuli pantibanwa, ketisuli pantibanwa.
Kakanan mi king Aldo, Yemo king Aldongeni, at ipatawad mo ding salami keka, ang piling pamamatawad mi. Karin mi kasal ke kami, emo ke ipaisawal king tukso. Nunay kabus, imaro, ipami, ipami, ipami. Ikabos mo kami o kinuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kiyakang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesus Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Hesus Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, king kapayapan lalakwan ko kaya kayo, king kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaliktan din kaya kaming kasalanan, noon elawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sana kapilan man kaya kayungan. At kaya kantin Matula tayo pong ibingin ng kapayapaan ng Kristo, King Metong at Metong. Kapayapan po kaya kayungan. Kordero ng Diyos, sa minalakok, kasalanan niya, pagkaluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalakok, kasalanan niya, pagkaluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milagro, kasalanan niya, bibigyan kami. Ini po yung ginutang Hesus Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan na ningyado, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Inuwi mo ang pagkatanggap kayo, dapat ka kasi naman kumayot na. Panalangin po para karingat siyo kimpi bale-baleda na bisang tanggap kin banal a communion. O Jesus ko sa salpantayanan ko kingat siyo ka kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka magit karing sablang bage at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauling ngening pinandit era ka tanggap king sakramento. Ume ka mo man sanang espiritual king puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at siyo ka rin at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. E mo sa paing tulutan ing kapilan man mikawani ko kaya ka. Amen. Salawa na dahil Kristo, pagdala na kasantasa na kimbiye alangang. Amen. Ako'y kuha
karing nyaliwatang intention, para karing baryong magsadya king karelang ka-fiestan, para karing kaya katamong patulunan, na pasalamatan tamo, pauli ning panalangin da para kaya katamo. Pauli da rin balang Kristiyano, balang Katoliko, balang Pisamban, na magobra ba nga apakit ing lugod at lunos na ning Ginoo, karing kaparatang taong mangailangan, at para kaya katamongan po. Bapong Maria, mitmo ka king grasya, ing Ginong Diyos at syukeka. Nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Sa kamay ng Diyos, panalangin kayo makasalanan, ngayon mo oras ng kamatayan niya. Amen. San Miguel, Arcangel, Panalangin mo kami. Santa Ursula, Panalangin mo kami. San Agustin, Panalangin mo kami. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaluan mo kami. ating Ginoo, manatili ang kayayungan, At ekante mo. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos at ng kekong familia. Hingip pa, kuning anak, kuning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. May pabengi po, dahil po salamat king kaya kung mamanagod, mimingat ko po patang muli kayo. Good evening po. King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, na ako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginoo, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.